Hallelujah! Enjoyin tayo lahat at receive the Word of God. But we need to evangelize others tapno denggan dari the Word of God. Kasi, no handa mangag dagiti message, handa mangag dagituing teaching, haan nga maporma iti faith. Because maporma lang ti faith, no mangag mo iti tunay nga message about Christ. Awan ti mabelieve, awan ti bilibanda, no awan ti nanggagda. Yeah, so kailangan nga agdengeg day the word tapno may kadakwada iti miracle healing life of Christ and dumapay. So nga adu dagiti kayat na ti maagasan but they are not interested in the word of God haan nga mabalin nga agwork diyan. Nga pananaw. Makayat mo lang nga umimbag but hanggang interesado ijay word about Christ, han nga mabalin di kasjay. Kailangan di tunay nga paagas kini Apo Diyos, kailangan nga bilibem di kina Diyos ti Diyos. Ket adalang dajay ijay word, ijay message. Amen? Iso nga we need to love the word. Kailangan nga iatan tayo ti word of God. Tayo word of God is ti medicine. Amen? Kaslamat lang ano, dito'y lubong. Nga kayat dati maagasan, kat tumaran da di agas. Uray pa inbagan ti doktor 3 times a day, inaramid na nga 6 times. Why? Kayat dati umimbag eh. Iso ano da tayo, kayat tayo ito umimbag, imbis nga mamingsang ka lang agdengag, mamintalo ka kung mga agdengag. Amen? Bagam di kaabay mo, agdengag ka ti Word of God. Hallelujah! Dito itayan iti power. Dahil maawatam nga word. Dahil mangeg mo nga word, dahil iti mabilib mo. Amen? So kailangan tayong agdengag. Siyakat, dengegak nga dengeg. May saak nga, siyak pa iti leader yung kita nyo, dengegak nga dengeg. Kararagak nga kararag, meditateak nga meditate. Ket dagijay, timang papapig sa kanyak. Amen? Kasi di kasan di maagasan. Awan ti kasam nga maagasan, nuhang ka interesado jay mangagas. Oray to pa dito irabaw ti daga, nuhang ka interesado jay makan nga mangagas king ka, ti kunam, hangka mo lang nga maagasan. Iti may isa nga patakaran, rule or law, dahil ko na nga law of healing, kailangan nga ayatem ken interesado ka di manghil ken ka. That's the law of healing. Amen? So, mapantayo tata, iti intayo manan adalan, dito iti kaya't ko isuro kada kayo kita tayo iti Galatians chapter 3 verse 5. Basahan tayo man pa eh? Iti Galatians chapter 3 verse 5. Okay, basahan tayo yung NLT. Translation. I ask you again, does God give you the Holy Spirit and works miracles among you because you obey the law? Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ. Kung nanay dahil sa ludsudok manen kada kayo, ti Diyos ba kat inted na ti Holy Ghost, kaya nag-aramid ti milagro kada kayo, gapot ta nag-obey kayo ti linlinteg? Siyempre saan? It is because ti gapuna, gaputa pinatiyo, dadya minsahi nga nangegyo may papan kini Kristo. So nga ro, dito'y makita tayo nga ti Diyos, ited na ti Holy Spirit, ken agaramit ti miracle, kargiti tattao, nga nang believe ti message about Christ. Daba na awatan nyo iyan? Kuna na iyan, nangaramid ba ni Apo Diyos ti miracle, wano inted na ti Holy Ghost, kada kayo, kaputag, tultulnog kayo ti linteg? Siyempre saan? No dikit di,
gaputa pinatiyo jay mensahe nga nangegyo ken ni Kristo iso nga nag-aramid ti miracle kada kayo, iso nga interna ti Holy Ghost kada kayo. Anya ti rason nga nag-aramid ni Apo Diyos ti miracle kanyada. Anya ti rason nga interna ti Holy Ghost kada kwada. Gaputa pinatida jay mensahe nga nangegda maipapan ken ni Jesus. So nga da kayo nga maumay ditoy, dapat nyo sakbay nga maagasan kayo. Bagaman ang sarilim, dapat maipapan ken ni Kristo, tapno maagasan na. Yes. Kailangan nga dapat nga message about Christ sa kamaagasan. Amen. No divine healing. Iti pag-istoryaan. Hallelujah. No divine healing na Diyosan nga panakaagas at dapat ken ni Jesus sa kamaagasan. Oh yes, amen. Isu nga healing by believing the message about Christ. The message tayo. Healing by believing the message about Christ. Panakaagas, babaan, iti panangpati tayo ti mensahe may papan ken ni Kristo. Hallelujah. So ano, awan ti bilibam, awan ti mangyari ken ka. Tadjay bilibam iso ti maaramid ken ka. Hallelujah. So nga, ado dagiday kunakarod, nga tatao, nga kayat na ti umimbag, nga awan mo ti binilbilib da ken ni Jesus. Hanga babalin ti kasday, no about divine healing, pamati ti tungtungan ditoy. Kailangan na bilibam nga message about Christ. Oh, hallelujah! Baga tayo man, mamatya ken ni Jesus ti mensahe may papan kanyana. Kailangan ikasa-kasayo di bihagyo. Sorsoruan nyo dito'y itihaan lang nga agpapanunot hanga umanay di panunot mo. You need to confess in your mouth. Amen. So now, kitaan tayo na dyan, nga ni Apo Diyos nag-aramid ti miracle ken interna ti Holy Ghost kadakwada gaputa binilibda ti mensahe may papan ken ni Jesus. Mabantayo ba dira duman umuno ng talakayak nito'y about the power of believing. Di panangpati nga na ito'y ket powerful. Dakkel iti power na daday panang believe tayo. Iti message. Ket jay mang believe, responsibility daday kas tao. Believing is your responsibility. That's your response to the message. Ti panang pati ket responsibilidad mo. Sika tiken responsibilidad. No patyo mo nuhaan adaking ka. But I encourage you to believe. Isungod nga umay kayo because you believe. Amen. No madim nga batyan, adaking ka. Pero sikat tilugi. Isu nga mabalin mo nga patyan, mabalin mo ba't nga i-reject. But I encourage you to believe. Hallelujah. Saan to pa nga maisalakan, tihang namang believe. Amen. So, that's your responsibility. It's up to you. If you believe, then you can do it. So, you need to encourage yourself to believe. And then number 2 nga point, ijan. Believing, day panangpati tayo, is your response to the message. Day panangpati, isuti, panag-response mo. Anya ti response ti Ilocano?
Isu dayjay met iti panang dayjay ti tugon mo, dayjay ti answer mo, reply mo. Nalain kayo ti reply, so nga I use that word. Because susarin nyo ti cellphone nyo, may reply kayo ti text. See? So, dayjay believing mo, isu ti reply mo o response mo, kani Apo Diyos, iti message about Him. Another sign about believing. Believing, ket isu dayjay, iti panang accept. Believing is receiving the message. That's number 3. The power of believing. Nuhaan mo biliban, haan mo ngayon accept. So believing is receiving. Hallelujah. So ano ko lang mabilibam? I accept. Hallelujah. Han ka day, posible day ta. No inkasday mo, han mo ngayon accept the message. Han mo ngayon receive. So believing is receiving. So na di talong nga, kailan makita yo dyan. Hallelujah. Amen. Believing is your responsibility. It's up to you to use your believing capacity. Number 2 is, believing is your response. So, the reply mo. So, the panang answer mo. Wano, panang subad mo. Nagrigat nga may kuha the response. Yeah? Isumat ti partim. Amen? Okay. Number 3. Believing is receiving. So ano binilieve mo, dapat nga rod acceptam. Ngamno, kunam kat, uray nagdengag ka, han mo in-accept. So hang kalata maagasan ni dyan. No han mo mat, no awan mat nga natuturog ka, awan response mo. No, kunam latay jay, awan response. Kailangan, dayjay talo nga aramidan ti agdengag. Amen? So now, mapantayon. Takitaan tayo dagidjay, nakaaramidan na, umununa Matthew chapter 9, verse 28 to 30. Ipakita kada kayo nga nangararamidan ni Jesus, iti miracle kadagidjay nga nang believe. Praise God. Matthew 9, 28. Okay, so, and when he was come into the house, the blind men came to him. And Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord. Mamati kayo ba kunan ni Jesus kadagiti bulag ngagpaagas kanya na? Ti question na kadakwada, mamati kayo ba nga kayak daytoy? Nga aramidan kada kayo, ti kayat nason, mamati kayo ba nga kayak nga agasan dagita matayo? Ket ti sungbat na, ito ti reply da, response da, Yea, Lord. When, Apo? Yes, Lord. They replied. That's their respond. Amen. Oh, anya ti response yumat, no agsaludsod ni Jesus kada kayo. Nga kunana, mamati kayo ba nga kayak, nga dalusan di bagyo ti aming nasaksakit, anya nga reply yo. Yes. Praise God, ito nga response. Pero, kailangan nga hanlaeng, nga ijay ulo, kailangan nga ijay puso, ti ag response. Because ado ti may bagbagay, yes Lord. Pero kaslangay daday, uray ko nada nga yes Lord. Kaslangay
agsungsungbat nga hanang amot sungsungbatan na, dangit kasi nga tao. Di ba, dadada kasasaong kat, haan ngay nga, kasla, agsungsungbat nga hanapay nga amo, noon niya, day sinungbatan na. You need to know, noon niya nga talaga, day bagbagam nga, yes, Lord. Amen? Yes, I believe nga talaga. Alada day, ni Peter di restore ni Jesus isuna. Ta natay ni Jesus, nag-back out da amin. Di disciple na, nagsublidan day trabaho da. So, i-restore ni Jesus dagiday faith da. Dagiday believing da. So, napan di pagkalkalapan da Peter. And then, ado na ala da nga tilapia, wano sila, kung natin na lang. At, kuna ni Jesus, do you love me more than this? At kuna ni Peter, when apo amum dayta. Pero apay nga namintal lungin baga ni Jesus. Tadajay, numamingsan, ti kayat ni Jesus nga sungbat in the heart. Maybe, kung kuna ni Peter jay, when amum apo ang dadjay bangos tiyas asikasuunay jay. Adaray day kakadwana nga fisherman. And then hana nga pagan-ano nga sangwan ni Jesus. So 3 times. Ngayon baga ni Jesus, do you love me more than this? Hinggang na nga nag-reply, nag-respond ni Peter nga idayan nga agsangit santo na satisfy ni Jesus. Isu nga datayo no maming sandadaday, ibagbaga tayo, mamati apo Diyos nga kayam nga aramidan. Pero day ibagbaga tayo nga pamati, haan nga ijay heart, ijay ulo. Si kayat ni Jesus, ag-response, jay heart. Amen. So makita yun dyan, nga na jay the question ni Jesus. Verse 29, then touched he their eyes. E din ay prove ni Jesus, jay believing da, jay pamati da. Then he touched their eyes. Sinagid na jay matada, saying, according to your faith, be it unto you. So makita yo, tipo prove ni Jesus, ijay biyag tayo, ti kayat na nga i-manifest, ti kayat na nga ma-work out, jay binilib mo. Iso nga di binilib na dya in their heart, that is faith. Amen? Connected to believing in faith. Ngamday ko na, no adalan tayo, the difference between believing in faith, adadakkel nga diferensya na. Pero, umuno na di believing. Santo rumwar ti faith. Now, makita yo nga gaputa binilib da nga kaya ni Jesus nga aramidang kadakwada dyan. Isu ti improve ni Jesus kadakwada according to your faith. Kas may anuro ti pamatiyo maaramid kada kayo. So nga believing is very important. Ta isu ti aramidan ni Jesus. Because for me, I believe it a message about Christ. For example, healing. I believe nga ni Jesus, He is the Word. Nga naglasang, I believe nga ni Jesus, iti Word nga medisina, agas. So I believe in you, Jesus, as a Word. You are medicine in my body. So gaputa binilib ko da jay and inaccept ko da jay. Iti response ko kay ni Jesus, i-prove ni Father God by His Spirit niya. Iso ano, awan binilib you kay ni Jesus, and kayo lang agpaagas, tagi karkararag kay Pastor Ijay. Ang kayo maagasan? Isu nga doon tupay, tiuray kabagyam, kabsat mo, nga awan bilibon da kini Lord, the power ni Apo Diyusan nga word.
Ta kailangan nga dati faith santo ag work. Hallelujah! Uray pa'y ada ka dito yung agdangdangag, no awan ti bilibam, awan ti work out ti Holy Ghost ija life mo. Day binilib mo, iso ti i-prove ni Apo Diyos ija biyag mo. Apay ngay nagasa na jay matada, ada pamati da, nga ni Jesus, ket mangagas ti bulag. Kaya na nga agasan ti bulag, iso ting confirm ni Jesus kadakwala. Ti confirm ni Lord ti biyag mo, jay bilibam nga message about Him. Hallelujah! Adaba mo yung message? Ijay biyagyo niya the message about Christ. Question yourself. Talaga nga ti Diyos, He is so powerful. Awan imposible kanya na. Amen. No kita nyo din nag-agasa na, natay pinag-ungar na, dagiti pingkaw, pinagtubo na, dagiti ima, dagiti namagaan nga ima, inagasa na, awan mabalin nga, awan bukal ti mata na, kinargaan na. So, nothing is impossible with God. But He needs your believing, your response. Amen. Hallelujah. So, no my God, adong aro ti kakasay, nga kabsat. Nga kayat na ti umimbag. Aduting kararaga ka sa intuno irugik nga isiran iso that the word of God masasadot na, natuturog na. Intuno agikararag kan adan. Uray mabaliktad ti power ni Apo Diyos, pigar-pigar ka rin dyan, intuno bumangon, hanalata nga patyan nga He is healed. Why? No faith. The faith ti confirm ni Lord. So you need to believe. Palakpak ka ni Jesus. So di sinagid na de matada according to your faith, so be it done unto thee, and their eyes were open. Chay matada nakakita. Hallelujah! Amo yung amin no dagitoy, nga nakasurat, nga istorya. Hanyo lang ako na nga istorya da ito nga naisusurat. Nangyari nga talaga dagitoy. Ada nga talaga ti Jesus nga person. Amen. Kailangan nga maawatan nyo ijay biyag yung ada nga talaga ti Jesus nga gargaraw, nga person. Amen. Taka, numamingsan kasla angin lang ni Kristo kada tayo eh. Hanta yung amu nga ada nga talaga ti Jesus nga person. Kasama lang anghel, demonyo, di ba dagijay anghel, dagijay demonyo kat natnag nga angel, but they are here. Ada iti personalidad da. You see? Pero karkarong ni Apo Diyos, nagdakkel ti ima na, He is bigger than the universe. Kailangan nga ma-believe you na dahil kini Apo Diyos, nga He is so big, God. Kita nyo, pagsagid na lang di matada, awan ti intapal na, awan ti inkargana nga ointment, ket naagasan di matada. No kita nyo di parang ag-agas ni Apo Diyos only by His presence. Naagasan dagiday sakit na. Kailangan nga ma-break dagiday unbelief. Ijay mind tayo. Ma-break lang daday no matitsingan ka ti Word of God. Hallelujah! So that's the response. Iti binilieve na ni Jesus, ket in confirm ni Jesus, di binilieve na. Next, nakitaan tayo nga verse. Oh, hallelujah. Mark chapter 5, verse 36. Oh, praise the Lord. Believing. Kailangan nga bilibam the message tap numimbag ka. Message about Christ.
Urabahaya robosen dididikia robosaka. Hallelujah. Nagdandangag kayo to Word of God, kailangan sikakaralag kayo. Hallelujah. Lipatan nyo amin, dayaglawlaw yung. Concentrate to the Word. Amen. Hallelujah. Mark 5:36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, unanay day, wano kini Jairus, ito ni Jairus, be not afraid, only believe. Anya man nanditoy, be not afraid, just have faith, or only believe. Iso nga nausar nga ro day faith and believing, vice versa yung Bible, pero da diferensya na din kuna. So, after that, and he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. So, makita yun naman minsan, ni Jesus, agpili mo, ti kakadwana. Ti kakadwana, jay napigsama lang ti faith na. So, nga hanangin tugot ni Tomas. Kasi, no, ada ni Tomas si jay, baka pa iso ti hindrance ti healing. Miracle. Yes. Iso nga, ni Jesus, jay napipigsa ti pamati natin kahit nakakadwa. Kasi, no aday ti doubt, mabalin nga hanga makagaraw ti Holy Ghost. Because, haan nga aggaraw ti Holy Ghost ijay dua-dua. Faith, iti paggargarawana. Kasla korinte, daday ti pagtarayana, dagita landok kasay, nuguma, haan nga agwork. Amen. Iso nga ikaten nyo ti uray sa kabasit nga doubt. Ijay biyagyo. Oh, hallelujah. Praise God. So, baga tayo man, say Amen. Jesus. Yes. Kailangan kami hindi pa nag-response mo lang ti mensahe. Kaduan ngay mo lang agtatal na nga haang ag-mid-meditate. Nung no, agtatal na ka ag-mid-meditate ka, ag-receive ka, that's okay. Ngam nagtatal na ka, maiturturugan ka. You need to say Amen. Hallelujah. Amen. Kasi di kasanti agdengag. Iso nga napadasak mat ka tinagdengdengag. Kailangan nga i-resist ko amin dagit jay madmadi habang agdengdengag. May turturugan ka, kumpurmi turturungan di panot, in Jesus' name. Amen! Kung kunak ijay sangoy jag pipreach. Why? Padasan da ka ti enemy, nga pulatan amin tapno awan manggag mo. Anapadas ko da jay, so nga da ki jay sango. Kasi ay, mangalak ti danom, inumak ka inom ti danom. Apay hana ka makakonsentrate. So ako naka, Amen! Kunak ki jay. Hallelujah! Amen. Amo yun mapapanak ti da duma congregation, invite da, agpalakpak pati saka da. No may baga da gijay point, yes! Kakaseda, so nga naggado ti miracle nga mangyari. Amen. Ngam agilihans ko man kung kuna ba, wala. You need to listen. Agdangag ka ba eh? Hallelujah. Amen. So ijay, makita niyo, dinabanday di balay, he cometh to the house of the ruler of the synagogue ni Jairus. Nga day, verse 38. Hallelujah. At Jesus saw a commotion. Yada yan, yata nakita na? Tumult. Ket, anyangay, adada iday nga, agsangsangit, weeping and wailing. Agsasaibak day weep and wail greatly. And verse 39, and when he had entered, he said to them, why, apay, nga
Apay ngagsasangit kayo. Magulo kayo. Nakasay. The damsel is not dead. De balasitang hanganatay, but is living. Nakaturog lang. Kitaan nyo ba kadino ni Jesus? Diyan natay naturog lang kanya na. Hanganatay. So nga naturog, naglaka nga riingen. Iso nga kin Jesus, amin, dadinatay lang, naturog lang kanya na. Tinatay lang nga talaga kanya na, dyan na isina kanya na. Iso nga naturog lang ti panagkita ni Jesus, kasalang, hey, bangon! Kasalang kasday. Kung kada tayo pa yan, natay nga talaga. So makita yung diferensya ti panagkita ni Jesus, kada tayo. Datayo kat natay, awanan anges na, ngam ni Jesus natuturog lang, ital nayo. Kayo nga sumanangit, kung nanay dyan. Iso nga, tadi di bang kita nga ni Jesus, kayang-kaya na nga riingen dagiti natay. Tanaturog lang kanya na. Iso nga uray da tayo, numang pagungar tayo tinatay. Kailangan nga, naturog lang panagkitam. So makita yun dyan. So kinatawaan da isuna. Verse 40. Abay nga kinatawaan da isuna, wan atamuda nga rod nga natay. So nga da tayo, ti pananaw tayo, adayo kini Apo Diyos. Kada kita saksakit nga kimpat iti bagbagi, kini Jesus, awan anyaman na. Ngam kada tayo, adati word kada tayo nga grabe. Kene Jesus, awan ti grabe. Ngam kada tayo, adati grabe. Awan ti makitam kene Diyas, grabe unay ti sakit mo. Awan kanya na riyay. Because kene Jesus, amin, all things are possible. Awan ti narigat kanya na numang agas. Hallelujah! Kasday ko nga palang picture you kene Jesus. Ingana nga makita yuso nga dakdakkel nga person, nga Dios, nga all powerful. Hallelujah! Kasday ko mati-response tayo kene Jesus. Hanyo nga pagbalinan ni Jesus nga basi-basit. Hanyo pagbalinan ni Jesus nga kaslalang tao. Nga gagangay. Because He is God. Hanyo kumangay, compare, nga numamingsan nga rod, padasin nyo nga istadiin de sarili o kaslang nga rod na pigpig sa, ti pamati tayo, iti do doktor dito'y lubong, kaysa kini Dr. Jesus. Uray amo tayo nga He is God. Ngandun dyan ibagbagan da ito nga Dr. Jesus, nagrigat tayo nga patsyan. Ngam dyan ibagbagan da dyan do doktor dito lubong, ay ahapo ti panang surot yun. Madingarod ka no dayta, maditi diabetes, madingarod ka no dayta high blood, madingarod ka no dayta, ay apo, very strict kay dyan bagan. Ngam ni Dr. Jesus, awantin posible aniyak, nakuranakat. Dapat ijay kang amang because He is God. Isu na pa'y malang timang aramid, jay bilibam kanyana. So ijay tayo kumangag panunot, O Lord. I-reveal mo na ito ikaniyak, taapay nga agpaiso na ito'y. Mas believe ka pa'y kadagijay makan, kaysa ng parswati makan. Kanayon ko ay bagbaga deha ko ay bagbaga nga. Yes, mangan tayo, ta dati dito physical body. May sulok to dagijay. Ti kasta na nga mga balance, ijay faith mo kini Jesus, kin kadagiti makmakan, kin pa nag-exercise, ti bagi dito'y earth. Pero ti kayat ko nga may display kada kayo who Jesus is in your life. Kitaan nyo na ito'y nga doktor. Pati natay pag-ungaran na.
Oh, hallelujah! Dahito yung aming nga doktor, spirit nga agpaiso-iso na, pero He is everywhere. Adan tupay ditoy, adan tupay di bagita yung nga nagiiyan. He is listening. Kada gito'y nga preaching nga may be preach about Him. And He is waiting for any person to believe. Kat may sakay jay. Hallelujah. Iso nga ko na, haan nga natay maturog lang. Kinatawaan na iso na verse 40. And they laughed him to scorn. Nirabrabak na pa iso na. But when he had put them all out, pinarwar ni Jesus iso na. When ata disturbo dati anointing. Iso nga no ado da gidyahin ka kasi nga tao nga managdodua kas kadakwa. Mang small, mang lalais. Iti about Christ. Han nga makawork ti power. Iso nga pa ikatom na lang. Amen. Iso nga siya, oray siya, nagmin-ministerak, karkaro ada papanan, nga maikararagan, karkaro na demon possess. Kat adati mabubutang ijay, rumwar kabay. Kagkararag ijay ruwar. Madam-daman, ag-work ti power ti Holy Ghost. Amen. Yes. So, makita tayo dyan, pinarwar na isuda. He taketh the father and the mother of the damsel. Dadya lang di kinuyog na. And entered in where the damsel was lying. Oh, amen. Ijay NIV, inkuyog na pati the disciple na nga pinili na nga diyay. Amen. So 41, he took her by the hand and said to her, iniganana jay ima da jay nga natay. Ket sana kunay jay talita kum. Ijay NIV. So makita yu jay. Which means, little girl, I say, get up. Hallelujah. At nangyari, verse 42, immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. Amen. So makita yun na dyan ni Dr. G. Natay ha na nga atrasan if there is faith. Amen. Hallelujah. Praise God. Amoy ka dito mang overcome ti fear matlang. Believing. Tamoy ti fear nga ro demonic fear daday ti ilablaban ni Satanas iti faith. Iso nga no, adati fear kan ka, hanga maka-operate ti faith. Ngam nag-operate ti faith, no fear. Hallelujah! So nga hang kayong agbutang ti sakit, nga kimpet agiyo. Ang kayong agbutang iti cancer, hang kayong agbutang di inbagada, uray na check up na. Fear not, only believe. Hala nga dyan natay, ti pangi-applyan. Fear not, chain bagada nga ada cancer, ada ulcer, delikado, grabe. Fear not, only believe. Tajay faith, believing to orayan ni Jesus. Believe in Jesus. He is your doctor. He died for you. Nasugsugat. Binayada na ti bagim. Ginatang na ti bagim, manipod lunod. Manipod basol, manipod sakit, manipod kingdom ni Satan. He purchased our bodies. Our spirit, soul, and body. Ket ginatang ni Jesus Christ. Hallelujah. So nga biliban nyo dyan nga message, nagatangak.
iti blood ni Jesus. So makita yo, dagiti nag-agasan. Ditoy, kenora ito'y church tayo. Nung umato lang ti libel, ti faith tayo ditoy. Tayo makita dagiti natay nga agungar. Diyan nga o iyagdan ti naka-wheelchair. Dagiti umal, ket agsao kakasjay. Tawan nga ron ti imposible kini Dr. Jesus, but we need to believe. Kitaan nyo nagiday. Kararamidan ni Apo Diyos. Mabasit nga miracle pa lang dito'y church. Because basit pa lang ti pamati tayo. No dumakkel ti pamati, dumakkel mo ti miracle. Ngam sakbay nga dumakkel ti pamati, kailangan nga mai-preach ni Jesus, iti tunay nga kina Jesus na as a miracle working Lord.